With cultural dance, music, and lots of festive enthusiasm, the Zeliangrong community celebrates Gan Ngai Festival to mark the end of the harvest season and rejoice the beginning of the new harvesting in Manipur. The biggest 5-day-long Gan Ngai Festival of Zeliangrong community kick-started in Manipur with much zeal and fervor. With the theme, loss of religion is loss of culture is loss of identity. The festival is celebrated with an aim to retain the culture and ethnicity of the Zeliangrong community. This biggest festival after the harvesting of this cultivation. That's why we are performing this rite and ritual, dance, concert and customary activities. All these things are done during this festival. That is why we are celebrating it every year. The formal opening function was attended by Forest and Environment Minister Shyam Kumar, Vice President of Disaster Management Authority Adim Pame, and President Neroka FC Thangjam Arun Kumar. The name Gan Ngai literally means the festival of winter season. It is derived from the name of winter season Chakan Ghan, Ganbu or Enghan. The festival consists of series of rites and rituals, and most significant part is worshipping of Tin Khar Rawang, the supreme god. Some rituals include extracting of sacred fire known as Mai Rampe. Ho Ohing is an invocation of God. Japan Keimei includes offering of holy wine. Gan Ngai is celebrated as a thanksgiving to God for a good harvest. The festival has also been recognized as the Tourist Festival of India by the Government of India. We wish you all a happy Chakan Gan Ngai to all the Zeliangrong people living in the northeast, residing in the northeast. Singmairong lamja ni lamja kai kwai katan tan pam ni thai hai pau tin ko ro wa zangau jopi japa zauring gai ni na lui tu lui san pol na nang khang tam su tam nan pap thai la hun lok tho hai pau tin ko ro ko ndai Anu bang kani khao nang mai na lung ba mai kwai hai tinga na sao khom gan pa kum buti na sao khom na ti kan pa tho anu sab ya hai kan ka thui na khao anu tiar si na tan pa lo ban mai tan wan ka thui na kwai Kham na mai la jang si mai mu sa mai ti nang na tan chui tan ga tan so tan ni ngam ko tai hai po tin ga ro wang hai po apui kan ni na mu ko hai tao jang au zo heng gai tu na le tu sang quan yai apui an ni na mu kau tam so tan na kai pin thai
chief guest. Thank you, sir. And next, Dim Palmer. Extraction of Ningtam thada numit mangani sumna pangthokliba gan ngaigi ahubu numit asida naha singna maibra singduna asengba mai lauraga handak chahigi gan ngai ti Sam Kumar minister na hokdokhi. the Jalangrong people believe that party fire will make us healthy. And this is lighting of festival torch by our honored chief guest. This celebration in progress. Lighting of festival torch. Chief guest ki warolda Sri Sam Kumar Singh, Minister Mahut, Town Planning, Forest and Environment, Horticulture and Soil Conservation, Manipur. Mafam asida gan ngai mayurundagi kabui jati singna ipanat ipunat thambina madumba maman jamlaba tanglaba culture adu masi jokatuna ngasi asi celebration pangthoi masimak jati magi saktam ipai pun thambiriba thakchi kasi nat culture adu preserve tawdraba yokdraba jati leite lobi adu ngasi di kabui jati na isang chinna Sai khudigi gan ngai celebration pangthoi masimuna ekoi jati dugi sakta matu ngai amadi jati dugi langai pukai du mek chengna thambage chom khudam amani ekoi haugi bachahi kaya dagi hauna ngasi di tongan ba matam yawngi matungina Christian dharma chakpa yawe Hindu dharma chakpa yawe tongan masami chakpa yawe adubu ipai puna thambiri dharma religion is separate from that culture Akoi dharma ga culture is the kenabala namna khambirama adu ipai pura thambiramba adu nat culture pijet saksa magi wangang sangam yam singato jati mi chapsaba thakulom bebha do akoi madu ngakraba jati ngate ngasi sida all manipuri birds kabina kabui gi traditional culture do ngadi akoi si manipur ngakon kabina kabui culture khangraba maitei culture khangraba kuki culture khangraba tangkuna culture khangraba Aku apa tu pun bayar. Masa culture nato ngah akan dari. Kau ingasi kau lalu hingga nabi ada ni. Aduh ni ingasi kau celebration saya kau na live. Celebration hana batu ni pi nanti jam akan nama tahu na batu ni pi ni. Emang dah isu orang di sahih tak mau lagi potekar. Amuka email ni kita kesampung kita amuka undang mu yaur. Aduh na terdekat kabui isu festival orang di yaur je kita tu kalau lagi jawab. Yang kau nak kalau kita isi kan kau dah nak lakpa. Dengan si haksang tu kia nuai dia na isi pung element hati tu ngai ka leibin ngasi sei ta leibin ngasi si dum la as da leibada ege maru si zimpa mai adigi uza arun se mayam si leibin amba mayam si to kan da yam sab de sing lem na pangthok pa aduga ngasai sei da pusi aham ju thak pali sida koi gi lai da tha ki ba lawok loi bagi amadi mayam si ngasi harvesting duara kan da nuai na Mathangi plan khanda ba isai sungi lai su tambagi chana thana bagi mayam ji miwi manin harau di ami sung pangthok festival lamani ti pangthok phana adu ma sukan phana ko festival lamani aduna ai punsida ahan ba sigi isteleving ki thakda pukharpi bani duga tui mati sida yam chingna na pangthok ba si thorom ji uraka amon nungai ba phawba ji adui mati ina khulaba suma culture asi matam le khudma ko myam yu khamina si apun thamjaraga koi festival sinna kanda paisa yam saung gani Sai tadi miamsi matu mam nato kusi bimam bisa film kali ya. Adi asal kasi sungi ba asal light hari sai hal mana light hari mi ba asal sini ngasai ki masih betul lah mana disitu ada jual so tu mi dum lagi gile masih nagi jual dum lagi gile ba. Andro tu so ke andro gini andro so jupan thapa lagi ba. Andro na miam thai andro asal mahau hiu bungkam tu masih buat khang tu. Andro yang nungai tu na matang tu so thapa pakan biu paling pakan biu na ai sai tadi lupa lam teng sebenarnya kita bicara enggak na tu tahu. Aduna
Please come and collect one of the organizing committee. This is 1 lakh rupees from local SD. पैसा पीने से लई ना पीने दे जाति इसकी कल्चर से वो इकाई को उससे बा अभी मथन को से बात होता है उन्होंने एडवांस दी है दूसरा साइज दा कोई कवि जिंगी सुंबा सना बिता जबोई साकी बा साइज लाखी बा हम इसे साकी बा तो मैं ब्राज़ील की बा पार्टी दो मैं ये सिंह मंगा दंग पिक्चर होंगे मैं आम दो सिंह मंगा दो सदगी स्टेज दा तुम लोग लापीरो अदर वही क्लासी थमजरगा सिंबा कवि जाति की तांग लबा इना खुलबा गंगाई कैसे में लापता मणिपुर दा कामु खेरबा थमदबा जाति को नुसीनबा धर्म अमगा काय खनु उत्पा नुसीनबा अमदि अपुन मणिपुर मपांकन मा पुरपदा अपुन भारत मा पुरपफनबा चुसामपुर डिस्ट्रिक्ट की चालुंखौ विलेज तलैबा नेरेसा गांगमैना खुनुंग इसै सक्खी Guest of honor की वरोलदा थांगजम अरुण कुमार प्रेसिडेंट नेरोका FC and proprietor of Arun Enterprises. सुम खंजबदा गांगाई सी आई खंजबा आइन थेंगजरुबा नॉलेज दा हाइजबताई मसी आइकोगी अखोई कबुई चिननाओगी फोक टेल का मरी लेनना फोक टेल थेंगजबा कांदा गांगाई हाइबसी आइकोगी ईश्वरना पृथ्वी दा लेरिबा जीव खुदिमक्सिदा करम जीवना मैहो पुथोकपा ngambage haina changing torpa kanda adugumba mai puthokhiba adum yan hanba numit adubu nising laga gangai haiba celebration si tobunai na khanjai gangai haibadi mangal mai kumai haibani aina mangal kumai mangal gi kumai mai gi kumai haibani haina khanjai loina hojikti akoi gi lorok पंथा लोरपगा लोइनना अदुगी मतुंगिनसु अदुगुंबा पोथाबगी अदुगुंबी सेलिब्रेशन नदुसु यावर कांदा खोइ गांगाई से मपुंग फाना पांगथोकपने ने लौजै अदुगु मांगद फंबिरिबा अहलमन सिंह लाइ गुरु सिंहना हेन गांगाई मरमददी हेन खंगबा गाक्तनी अदुना मसिगी मरमसिदा थोइदों एदोंना पंजद्रगसु आइगी ओइबा तुंगानबा वाखलोलदै थमजगे मयामदा तसेंगना होजिक चावखलबा मालेमसिदा मसागी कल्चर मसागी रिलीजन मसागी हौरफम सिगुंबा मयाम से नाक्तना थंबा हाइबसे एकोइ खुदिंगमकी वखलदा तंगाइ फदना चंद्रब यादव पोषकमनी करम एकोइगी लैरिबा मालेमसिदा लैरिबा फुरु खुदिंगमक्सी एकोइगी कल्चर सी नागलक्तरबा एकोइगी ओरिजिन खंगक्तरबा एकोइगी चन्न पथा प्रलक्तरबा एकोइगी लेजरिब ट्रेडिशन मयाम से कावरक्लबदी मा मसामक्से अदुगा अतोपा जाति की कल्चर दा अतोपा जाति की रिलीजन दा अतोपा कनोगी ट्रेडिशन दा लुपसिन बहोरबदी मा मसा से मसागी लंबी दो मा मसा से मसाना लागी मांगखुगी लंबी दो मसाना याचबनी ने थमजगे अदुना अखोइना अखोइगी कल्चर नाक्चबा अखोइ ट्रेडिशन नाक्चबा अखोइ रिलीजन नाक्चबा हाइबसे याम तंगाइ फदि अदुबो मणिपुर दा फुरु कुंथा तरुक लई अखोइ फुरु कुंथा तरुक सिना मागी ओइबा रिलीजन मागी ओइबा ट्रेडिशन मागी ओइबा अदुगुंबा चनबा मंत्र सिंगाम दो नागदी अखोइ से पृथ्वी सिदा यामनो फजबा अदुगुंबा यामनो कल्चरल वांगबा अदुगुंबा मणिपुर से तोंगान कल्चर ने योमजिलगा सेमबा तोंगान रिलीजन स्टाइल सेमबा अदुगुंबा मणिपुर से पृथ्वी की मफम दा पिक्चर सु या मयक सेंगना
ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛ President की वारोलदा Pau Adim Pamai Vice Chairperson Disaster Management Authority Manipur PRC हाइबसिदी तिंकाव रगवांग सरिया फुआम हो हाइबसि ईश्वर हाइबने हो जम आइना हो हाइबदे जम हाइना लाउबियो PRC चतपसिंगना हो जम ईश्वर बुनी हो जम हाइबसि ईश्वर बुनेबा सुमाय तौदना कल्चर चतपा यू शेमबा यूपान थाबा अदु तौरगा ngasiगी sarautam shana metaga sing haptuna khotana shemaga puthokliba asikumbase ipa ipu natki manghanba yaroi haina chatliba ase kanana chatke haiba matamda tingkaw rawang sariak phwam TRC haibana chatleba